kugeza muri iyi myaka ya vuba nibwo ikiri kwibazwaho ni uburyo mayimayi kuva mu myaka za 60 umugambi wabo ni umwe, ni uwo kwica, kunyaga, gusenyera umunyamurenge muri Sud Kivu ariwe bita umunyarwanda ngo leswandi z'abanyamurenge. Uwo ni umugambi wabo kuva kera, ntiwihishe, ntibaza babihisha, babivuga bemye, batuje kandi babihagazeho n'amaguru yabo yombi ko umugambi wabo ari ukwica no gusenya no kumaraho umunyamurenge muri Kongo. Ibyo si ibya none, nari mvuze kuva za 60, ariko abantu bahagaze hamwe basenyera ku mugozi umwe bagwanya mayimayi kugeza muri iyi myaka ya vuba nibwo hatangiye kugaragara bamwe mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge batangiye gushyigikira abo bamayimayi, gukorana nabo, kubavugira, bamwe kugeza babitiriye. Murabizi mwese ko abamayimayi ejo bundi Gisegeti aribo babahaye agatazirano kitwa ngo ni abazalendo, aribo bapatriyote muza bitwa gutyo. Noneho bigacanga abantu, ni gute abantu bahigwa bifatikanya n'ubahiga kugira ngo babafashe kugera ku mugambi wabo wa kera, ndavuga w'abamayimayi. Ni muri urwo rwego rero umubije bari kwibaza ati bishoboka gute Kongoro guhagararana na Yakutumba na Makanaki bataza bahisha kwica no kumaraho umunyamurenge, ariko Kongoro nk'umunyamurenge iwe akaba ari kumwe nabo, akaja mu bice barimo nta wundi munyamurenge ubigeramo. Bitarakomera hari bibwiraga yuko ari ibisanzwe, b'abasirikare bakoranaga n'ababo basirikare muri biriya bice bya Fizi, bakabica bakabarya. Abacuruzi b'inka bari za Kalima bakabica bakabarya. Umusirikare wari muri kumwe na bagenzi biwe kuri Goma bakamwica bakamurya. Abandi basirikare benshi bagiye bagwa muri Nord Kivu bakuri kumwe na FARDC, nibo bonyine babahindukirizaga imbunda bakabarasa. Muribuka bitwa ba Colonel Bidogo n'abandi benshi twabadondagura amazina ngo tubarangize. Abo bose bagiye bicwa na bagenzi babo babahindukijeho umututu, babita ko ari abanzi babo, kugera kuri ba Rugabisha bejo bundi bagiye bose bicwa na bagenzi babo b'abasirikare. Ibo bakita yuko ngo ari igisirikare ngo cya leta, ngo bakorera leta, ariko ntibamenye abo bakorera ko aribo banzi babo, kandi babaca ruhinga bakabica cyangwa bakabicisha. N'uyu Kongoro ntibibatangaze bamuboneye akaryo ko bomwica, kandi yitwa ngo yaje muri misiyo ya leta akarakorera leta. Ibyo byagaragariye kuri Colonel Gisore Patrick waguye mu mpanuka y'indege nayo itarasobanuka kugeza n'ubu. Baza kumushingura mu karere k'iwabo avuka Uvira. Aba bamayimayi kuko umugambi wabo ari wa wundi, bakagwanya ishingurwa ry'umurambo w'umusirikare w'igihugu muri Uvira. Murazi iminsi yaciye kugeza finalma aje gushingurwa, ariko
novuga yuko ari ku mbaraga. Nyuma yaho twabonye Gasita yoherejwe na etamajoro n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ariwe Gisegeti, ariko abazalendo bakihagararaho bakavuga ngo turamushaka, ni umunyarwanda, kandi bikaba gutyo, agasubirayo kugeza n'ubu akaba yicaye i Kinshasa nta kazi afite, yari yahawe akazi n'umukuru w'igihugu, ariko abamayimayi bakabyanga bakabigwanya kandi bigakunda. Ndetse amakuru amwe akavuga ko hariho bamwe muri bene wabo b'abanyamurenge babicoceraga inyuma bagaha abamayimayi amafaranga kugira ngo bakomeze bigaragambye boye gushyigikira deployment ya Gasita. Rero njyewe nkumva ku ruhande rumwe ibi birababaje, ariko ku rundi ruhande ntabwo bitangaje kuba hari abamayimayi b'abanyamurenge bafatikanya n'abandi bamayimayi basanzwe. Ibyo twabibonye kenshi, twakomeza kubyibazaho, ariko ni ibintu bimaze gushika, bimaze kugaragarira buri wese, kugera noneho n'abakorerwa. Rebe nk'ejo bundi Uvira isenywa, amazu y'abanyamurenge asenywa, umuntu uri Uvira agahaguruka akavuga w'umusaza w'imfura, akavuga ngo hariho ngo refo wazalendo, ngo nibo basenya amazu. Ukibaza nimba ari ushinzwe kuidentifie refo et le vrai wazalendo, kandi bose ari abazalendo, ntibakaza babavuga ngo ubwo bakoze ibikorwa bibi ngo batangire kuvuga ngo ni abafo wazalendo. No, ni abamayimayi nibo ba vrai wazalendo, biriya bakora nibyo biba identifiya nk'aba vrai wazalendo. Abaza kubita abafo wazalendo ahubwo nibo bafo, usinzi nimba nobita bafo bandi. Ariko kandi guhagarara ku kuri ukakuvuga ari ukuri udasesereza nta gisa nabyo. Mujaba yarabivuze, hari umusaza w'umupasiteri witwa Kidumu ari kumwe na guverineri n'abandi, yaravuze neza ahagaze ku kuri kandi kudasesereza. Aravuga ngo abantu bahunze ntabwo bahunze ubusa, bahunze amamenase bategwaga n'abagenzi babo. Sinaje ubwanje nabaye menase inshuro 8. Abahunze ntibahunze ubusa, kuko bari ko bababwira ngo AFC iva muri Uvira tubamara. Abantu barahunga kandi ibyo byari bifite ishingiro. Icyabigaragaje ni uko iyo bareka se ko bari bahunze, bari ko babasenyera kubera iki? Ni muri wa mugambi. Rero ba Kongoro bo nibagume bishimishe, igihe ni igihe, bariya bari kumwe bazabahinduka, umwanya n'umwanya. Nje niko mbibona, niko mbyemera, niko nabitegereje. Rero dufatikanye muri iki kiganiro, ahubwo twibaze iherezo ry'aba bigira abazalendo ku nguvu ni irihe. Niyo bari kumwe, iyo nzira yose yaciye za Rulimba na za hehe, yego, ariko none se aho woca wenyine abandi batoca, iyo nzira ni inzira nyabaki? Ntabwo ari inzira nyabagendwa. Kandi nawe ayiciyemo none, ndizera ko ejo n'ejo bundi atazoyicamo, mu gihe bariya bazalendo bazaba bagihagaze kuri iyo ideoloji yabo. Rero reka twakire mugenzi wacu co-host Augustin, hanyuma Ndahiro n'abandi bakomeze bazamuke dukomeze tuganire. Augustin, nimba unyumva cyangwa murakoze host. cyane twirwaneho, ariko kubera ko nje nari maze kugira ico mvuga, reka tubanze twakira bakwiye kuganira nyine. Twe kubera ko turi hano turagenda tugaruka nta kibazo. Ndahiro wahita ukomerezaho ico twari ko tuganira, yagisobanuye neza. Twirwaneho na Mubijabo, ni muze tukiganireho tukirebe muri ubwo buryo. Murakoze. Ndahiro, umwanya ni uwanyu. Urakoze Augustin, urakoze twirwaneho Mubijabo gufungura space ngo tuganire kuri uyu mayimayi Kongolo.
wagiye kwiyasisha hamwe n'abandi bamayimayi bagenzi be, no kugaya ibyo bikorwa. Mbere na mbere n'ibyo kugaya ibyo bakora, twe turabigaya kuva na mbere hose. Si uyu munsi yiyafishe gusa ku mafoto aragaragara no kuri videwo, ariko ni ibikorwa bamazemo igihe kinini. Wa mugani wawe Giyogisi, twabonye n'umudepite wa IDPS uri Kinshasa w'umunyamurenge ajya hariya Uvira, bimwe mu bintu byari bitangaje, akangurira abantu kujya muri mayimayi wazalendo. Byari bitangaje kuvuga ngo umuntu azi ibikorwa, tuzi twese, nta munyamurenge, nta yewe umuntu wese usobanukiwe ibintu byo muri Congo azi mayimayi, ideology ya mayimayi niye, nk'uko wabivuze Dayoni mu bijabo, nta yindi revendication ya mayimayi. Mayimayi baravuga ngo barwanira ubutaka, barwanira gukura umunyamurenge muri kiriya gice, muri biriya bice bya Haut Plateau, bagomba kumwirukana, bagomba kumusubiza i Rwanda. Niyo politiki ya mayimayi, nta yindi. Ibyo birazwi na buri muntu wese. Bavuga yuko barwanira ubutaka bwabo, abanyamurenge bafite ubutaka bwabo ari abanyarwanda baje vuba, ari abashyitsi. Niyo simple, n'umwana wese w'imyaka 20 ibyo arabizi. Nawe umugabo w'umunyamurenge kwifata ukajya kurekrita abazalendo, ngo ukuraje kwita mayimayi, ngo abantu bajoyininge mayimayi, ugakangurira abicanyi bafite ibyaha bakoze nka Yakutumba. Usibye kubikorera abanyamurenge, yabikorera n'abakongomani muri rusange. Afite sanction za Nations Unies zikomeye, afite sanction za US zikomeye ziri ku mutwe wiwe. Ukagenda ugakangurira aba bantu ngo nibaze mujye muri wazalendo, uri umudepite w'umunyamurenge. Ushobora kubona afite wenda na bene wanyu babaye affected n'ibyaha byiwe, utitaye kuri justice. Turabizi ko wenda leta yo ititaye kuri justice ari leta mbi, ari ubutegetsi bubi, ariko nawe umuntu w'umunyamurenge ntushobora gushyira mu gaciro ngo urebe ibyo urimo gukora. So ubu nari ndi kuba umudepite, nawe twagaye icyo gihe. Uyu munsi noneho Kongolo wahoze akorera muri rwihishwa, akorera munsi y'ameza, uyu munsi noneho yagiye ku mavidewo, ari kumwe na Yakutumba, ari kumwe na Makanaki muri Uvira. Yakutumba arimo kuvuga ngo aratanga message ngo abanyamurenge batahe bagaruke muri Uvira. Mu by'ukuri ni ibintu bitangaje cyane. Aribo basenye imihana yose, aribo banyaza abantu, bakanyaga abantu, bagatwika imihana hariya, bariya Bayakutumba, Bangoma Nzito n'abandi. Uyu munsi igihe bari kuba batwikira, bari bakeneye ko bagaruka. Niki cyahindutse? Niki cyabaye cyahindutse ku buryo Yakutumba ngo ndiguhagarana na Yakutumba ngo aratanga message ya hope? Niki cyahindutse muri Yakutumba w'imyaka n'imyaka akora ubwicanyi nka buriya? No mu by'ukuri ni ibintu bitangaje umuntu adashobora gusobanukirwa uyu munsi, kubera ko bavuze bahaye umujyi, bamaze kubaha umujyi, aho kugira ngo leta y'amafuti iri Kinshasa, aho kugira ngo niba babahaye umujyi baze mbere, baze kurestora ordre mu mujyi wa Uvira. Abazalendo barabatanze mu mujyi, basenya amazu y'abantu, birukanye abantu babaye impunzi. Hanyuma baje nyuma ngo kubera ko babavuze muri Congress ya US ko basenye amazu, aba mayimayi wazalendo ubu ngo baje guhindura isura ya mayimayi yo kuva muri 1960, ideology ari imwe. Baje kuvuga ngo mayimayi yahindutse. Yakutumba karagiye kuri audio ngo umunyamurenge, ngo singo constitution, ngo nibo batoye constitution. Ufite ashaka nko kubabwira ati byararangiye, nta kintu dufite kindi cyo gukora, kubera ko revendication bakomeza kuvuga. Ndagira ngo mwabonye audio yakoze mbere, ari muri public, ari gutanga speech. Uyu nguyu nyine mayimayi Yakutumba ari kuvuga ku bya constitution, n'ukuntu ngo abantu batoye constitution ngo bagira abanyamurenge babagira abakongomani, constitution ya 2006. Ni nko gushaka kubabwira ngo n'ubundi byararangiye, bamaze kuba abakongomani, nta kintu twaba tugikoze, nimwe mwabatoye, nimwe mwabakiriye. Ariko message yiwe igihe gishize itaramara n'amezi, ntabwo ari iyo ngiyo. Ni message yo kuvuga ngo turarwana n'abanyarwanda, tugomba kubasubiza iwabo. Uwo nguwo ni mayimayi Yakutumba wifotozanyije na Kongolo uyu munsi. Kubera ko babavuze muri Congress, ubu leta irashaka guhindura isura ya mayimayi, ngo mayimayi kiratanga message nziza za reconciliation, niko iratanga message nziza za reconciliation. Yakutumba aravuze ngo ashaka kujya mu Minembwe, ngo ashaka kujya gutera mu Minembwe, ariko ngo ntibagomba gufata umuturage, ntibagomba kwica umuturage. Ngo niyo message arimo gutanga uyu munsi. Hanyuma se Yakutumba abantu yishe muri 2011 mwavuze hano, baba civile bari mu modoka ya NGO, bari bafite imbunda.
yabica bafite imbunda, ku buryo Yakutumba ashobora kuvuga uyu munsi ngo ntabwo ari bukore ku baturage, agiye gutera, agiye kurwana ariko ntiyica abaturage. Hanyuma se Yakutumba Yakutumba abantu biwe aya mazu basenye Uvira, yari arimo abasirikare cyangwa yari arimo abaturage? Niki cyahindutse? Niki Kongolo ari kubona cyahindutse ku buryo ajya kwifotozanya nawe hariya ngo Yakutumba aratanga mesaje ku banyamurenge ngo ntibagaruke? Mu by'ukuri biratangaje, kubyumva biratangaje, no kubyemera biratangaje, ariko nyine umuntu waba ari mayimayi se waba ugitangara, nta kundi niko bimeze no kubyakira. Ni leta irimo gushaka ngo urebe ukuntu yagarura ibyo yamaze, baragerageza kose kubahindura isura no kubeza no gushaka kugaragaza ko bashobora gutanga mesaje nziza, ariko ni abantu banduye mu mitima, ni abantu bafite urwango mu mitima, uko bagira kose mayimayi ni mayimayi. Bariya ni abantu bakwiriye gucibwa urubanza. Yakutumba akwiriye kuba afunzwe, ari mu gihome afunzwe. Ntabwo Yakutumba yakabaye ari umuntu wo kujya guhagarara n'abantu kuko aratanga mesaje y'intuzi ngo abanyamurenge ntibagaruke muri Uvira. Mu by'ukuri birababaje, ariko nta kundi, igihe kizagera ubutabera buboneke. Murakoze kandi tube turekeye aho. murakoze cyane. Ndiho ibyo uvuga ni ukuri, nta kintu na kimwe cyakagombye kuba muri iki gihe umunyamurenge uwo ari we wese, uhereye kuri uriya mudepite twari twavuze haruguru Rukema, waje muri Uvira avuga ngo bashigikiye ibikorwa by'abazalendo, azi ko abazalendo ari uyu Makanaki, agira ijambo rimwe mu kanwa, nta rindi turamwumvana. Tuzi neza ko imihana yose guhera mu Rurambo ukageza mu Rugezi, nta muhana n'umwe nibo bayisenya aba bombi, ni Yakutumba ni Makanaki. Kugeza kuri iyi nzu yari isigaye iri muri Uvira itari ikirimo umuturage, nibo bayisenye muri iki cyumweru. Ariko kumva ufite ayo makuraje nk'umunyamurenge ngo ugiye kwifotozanya nabo kugira ngo mwereke amahanga ko abanyamurenge nta kibazo, zino mayimayi ntaco zidutwaye, biteye isoni, biteye n'agashinyaguro gakomeye. Nibyo biriya nari mvuzeho, umwana umwe muri bariya bantu Yakutumba yiciye hariya muri uriya muhanda wa Makobora ba Ebenezeri, none karakubona ngo uri mwene wabo ugiye kwifotozanya na Yakutumba ngo muri umwe, ko murakora ibikorwa bimwe, arabifata gute? Ni ikintu kigayitse cyane, usibye ko wenda batagitinya umugayo, nta nico binababwiye, ariko njewe mbona amaherezo yabo barabikora gutya kugira ngo wenda uyu munsi Kisegeta agere kuco ashaka, nyine kwerekana ko badufashe kimwe n'abandi bakongomani, ariko ejo tubaye tutakihari nka kuriya Makanaka havuga ngo arazamuka. Ese none nibwo havuga ngo arazamuka gutera mu Minembwe, ngo ariko ngo ntazokora ku muturage. Ikindi gihe cyose ko yahatera agakora ku muturage, ariya mazu se yayatwikaga ari amakaye yatwirwaniyeho havuga agiye kurasa? Hari umuhana yatwitse yawitiranyije na defense ya gisirikare, yabikoze abizi, na biriya ni ukubivuga none gusa kugira ngo bigaragare, ariko nta nico batanabereka. Nimba none Kongolo bamujana bakamwerekana bakamwifotorezaho, ariko ejo bundi baranze ko Gasita bayobora, ni contradiction nayo ni ikindi baba bavuze kigaragaza bari bo kwihisha kuza kubananira, bakabivugisha mu kanwa, ariko ibikorwa byabo birabigaragaza. Muze kuzamuka dukomeze tuganire kuri icyo, wakomeza twirwaneho. Wari uvuze ako kantu ko kuvuga ngo uyu munsi arazamuka gutera, ntibarimo gutera se? Ejo bundi ntibarashiye mu baturage, ntibasenye inzu z'abaturage hariya? Noneho drone yo ifite uburenganzira bwo kwica umuturage, ariko bo nibazamuka ntabwo bazakora ku muturage. So ni contradiction na contradiction gusa mu mivugire yabo, yaba leta yaba abo bamayimayi bose ni bamwe. Niba ejo bundi barashize abaturage, uyu munsi baratubwira ngo barazamuka ariko ntibakora ku muturage, gute? Tubyumve gute? Tubizere gute? ni akataraboneka, ni igitangaza. murakoze cyane Ndahiro na Giogiste ndetse na Twirwaneho.
wenda ntituza gutinda cyari na kare, ariko jewe message ngira ngo dutange dusabe bene wacu batwumva. Iki kintu cyo kuvuga ngo ni fo wazalendo, iki ni ibintu byo gufata abantu ku maso. Nimba hariho fo wazalendo ba mbere bariho, nimba banahawe, usibye ko nje ndashobora kubatandukanya. Uwa mbere ni Yakutumba, uwa mbere ni Makanaki, kuko iyo fo wazalendo nibo nayumvanye bwa mbere bavuga ngo abanze Gasita ngo ni abafo wazalendo. Ni abanze Gasita ni Yakutumba. Twumvisha amagambo yiwe, twumvisha amagambo ya Makanaki, twumvisha amagambo ya Nyaruvumbo. Abo ni bafo wazalendo bavugaga. Uyu munsi nibo bari kumwe n'aba ba Kongoro. Erega hari ikintu kimwe muhamwirengagiza mu senzo abavuze aravuga ngo erego ngo Kongoro ngo baramwibikiye ngo ejo n'ejo bundi ngo mumenye ko nabivuze hariho ababafasha gusenya bene wabo n'abahariye babo. Impamvu batinyutse guhagararana na Kongoro, baraze guhagararana na Gasita. Impamvu baze guhagararana na Gasita nuko babona Gasita agiye guhagarara mu mujyi urimo abanyamurenge. Ariko se ni irihe pfunwe Yakutumba yogira cyangwa se Makanaki yogira ryo guhagararana na Kongoro Uvira iri hasi, Uvira yasenyutse? Erega bo iriya ni message babereka abanyamurenge bababwira ati dore Kongoro ni ifoto gusa, ejo barabizi ko ejo bundi ari ariko ntugire ngo Yakutumba cyangwa Makanaki barababaye kubera kuko Uvira yasenyutse. Oya, ntugire ngo barababaye kuko abanyamurenge batakirimo. Bamaze imyaka 8 bapfushije abana, wenda reka mvuge gutyo, yaba ari uwo Makanaki yaba ari inde ko ntawe usangira n'udakoramo. Abana babashizeho nabo kimwe n'abanyamurenge nishaka mvuye mu rugo, bababwira ati tugomba kwirukana umunyamurenge agataha iwabo i Rwanda. Uyu munsi bagize amahirwe ico barwanira bakigezeho. Urambwira ko uyu munsi bababaye? Mureke dusabe abanyamurenge. Uyu munsi Uvira yasenyutse kandi yasenywe n'abasenye, narabivuze ubushize, n'abasenye hari iwacu. Uyu munsi biriya Yakutumba yavuze abantu barabikinisha, abantu barabifata kuko babishaka, ariko niyo migambi barimo. Kandi ababafasha ni bano ba Kongoro, ni bano bene wabo, ni bano bene wacu dufite muri leta. Kuko ijambo rivuga inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu abantu ntibabyumve. Muniga ntama yaragiye ajari aravuga ati abantu bazapfa bazashira, iwacu tuzahagira nkagaza, abazasigara ari bo babo ngabo ba Kongoro bahisemo kumara bene wabo no gusenya iwabo. Bazabaho, ariko ntiturishuba ko wenda bazabaho. Kuko muragira ngo ni imikino barimo se? Uyu munsi Uvira yagezweho. Uyu munsi hariho ibitero biha bipangwa, abarundi ka barazamuka, abamayimayi mwababonye bose batangiye kwisuganya baje gutera Minembwe. Iyo migambo ya, ariko ikibabaje tubwira abanyamurenge baje hariya bakavuga ngo ni abanyamurenge sirutuba no mu Kagari, barimo basapotinga. Ubundi baravugaga ngo byibuze turasapotinga leta, ariko noneho tumenye ko cyangwa se n'utarabonaga n'utarabyumvaga uyu munsi abibona, uyu munsi afunguka amaso. Uyu munsi sinzi ko azosubira kuvuga ngo bamayimayi. Uyu munsi bazosubira kuvuga bavuge ngo Yakutumba, ngo Makanaki, ngo bariya ngo barakoreshwa, ngo bakoreshwa none ko mutubwira ngo Mazito, Makanaki, Yakutumba ngo bakoranye n'u Rwanda ngo gusenya. Kongoro nawe agiye muri ako gatebo. Kongoro nawe agiye muri ako gatebo k'abakoreshwa n'u Rwanda muza muvuga.
ese abo bantu muze muvuga ikintu cose mudashobora guhagarara hariya mwemere muvuge ati aba n'abicanyi mubarwanye canke mwemere mube nk'aba ba Kongoro. Kongoro uyu munsi ko yahoze yandika hano avuga ngo bariya ngo n'abicanyi ngo bakoreshwa n'u Rwanda. No, ko nawe tuvuge ko yahawe akazi n'u Rwanda uyu munsi ko twabonye ari kumwe n'abavuga ngo ivyo bakora ngo bikoreshwa n'u Rwanda. Nawe u Rwanda ruramukoresha uyu munsi. Uyu jabo ko bataratwereka umufongo wa Zalendo umwe ngo bamushire ku mugaragaro ati dore fo wa Zalendo twamubonye nguyu tugiye kumuhana A- abo tumutereze. abo ga bashize ku mugaragaro ni abangaba ngo kubera ko banze gasita. Ibi bintu rero turasaba bene wacu muve inyuma y'aba bantu bahagurutse kubasenya, bahagurutse gusenya bene wanyu, bahagurutse kubarimbura, mubave inyuma. Rero umuntu wumva ko we ari kumwe na Yakutumba nta kibazo ni amahoro, uwo namubwira iki? Ariko kuko abantu batagira isoni, ko abantu bashirutse isoni, murava inyuma ya twirwaneho ngo uyu munsi muje guhagararana na Yakutumba, muje guhagararana na Makanaki, ngo ko muravuga ngo amahoro. Nababwiye ejo twirwana ngaha mukomeze gatoya 1 minute gira nze nkomeze wenda tuza no kugana ku musozo. urakoze cyane mujabo. Kuri gwari ni ibintu bibabaje, ni ibintu bitumvikana. Ah, ibyo baza bitwaza abazalendo bakagenda bagakora ibyo bakora, ari abazalendo baje kubadefanda ngo babikoze n'abafo wazalendo. Abo bafo wazalendo babahe niki babakoreye ko ntaho baratwereka bafashe umufo muzalendo, ariko se azoba vrai abe fo gute? Bose ko bahawe imbunda na leta, bose bakorana na leta, bose ari abapatriote, ari abazalendo, bari abamayimayi bashigikiwe bashimagizwa. Gisegeti ngo niwe vrai muzalendo, niwe umuzalendo titilere. Donc nta mufo nta muvre muzalendo uhaba, bose ni abazalendo ba Gisegeti, bose barashigikiwe. Nta ibyo zo kuza kudufata ku maso ngo baraja mu miremwe ngo ntabwo bazabagiye ngo nta kibazo bafitanye n'umuturage w'umunyamurenge. Kuva ryari? Declaration zabo ko zihari bazivuze ku manywa y'ihangu, abantu bose bazizi ko hari operation Fiye Kaduyi bazokorana n'abandi babantu bava mu Burundi no mu Rwanda, bagafyeka abanyamurenge bose bakabamaraho, bakamara abatutsi muri Kongo atari abakongomani. Baraza kugorora imvugo zabo uyu munsi ngo tuzumve. Barabwira abana, barabwira ibipfu ko tuzi umugambi wabo ko tubona ari uwo kuva kera. Aba baje kubifotorezaho bararushwa n'ubusa. Nta kindi coshobora abamayimayi ni ukubarasa, usigaye akiyunga akaza aciye bugufi, akigishwa akumva agahinduka. Naho iriya mikino ba Kongoro barimo bararushwa n'ubusa. Buriya baratandukana bakabahema. Ntabwo bareka kumwita ko ari umunyarwanda, kuko ababembe n'abafurero bose turabazi. Ntabwo woza umuhindukiriye ngo azace bugufi muzabane. No, iwe ibona abo gucishwa bugufi bagakunda bakaja ku murongo bakabana n'abandi. Ariko ibi byo kuvuga ngo bantu bababishije muri Uvira bayivuyemo bahunze barashwe, bayigarutsemo bayihawe, bakiriwe nk'intwari, nk'aho batsinze urugamba,
nabivuze uburyo bakiriye guverineri aho kuza afite ikimwaro ko yahunze, aho kuza afite ikimwaro ko yakoreraga i Bukavu atakiriyo na Uvira aho yari asembereye bahamwirukanye bahamubishije, aho kugira ngo aze afite ikimwaro bakaza bakirwa nk'intwari kandi ari ibigwari. Ibyo rero kuri bariya ntibikora. Ikibakwiriye ni ukuza baciye bugufi, bakubiswe, bakakirwa, bakigishwa, bagakunda, bakayoboka, bakaja ku murongo. Ariko kuba dufite abamayimayi bo mu bwoko bwacu bifatikanya n'abandi bamayimayi bose bakitwa abazalendo ba Gisegeti, ni ikintu gitangaje kandi kibabaje, ariko kandi akaje karemegwa. Dukwiye kubafata mu murongo umwe n'abandi bamayimayi bose, tutarobanuye cyangwa ngo twikange ngo ndore. Ibyo babitweretse kenshi, gusa nyine kubimenyera ntibirashoboka, ariko kandi dukwiriye kubyakira tukamenya ko turimo abamayimayi, tukabatereta bose cyo kimwe, tukabafata cyo kimwe. None se itandukaniro rya Kongoro na Yakutumba riri? Itandukaniro rya Kongoro na Makanaki bari kumwe ni irihe? Nta na rimwe. Bose ni abazalendo, bose ni abamayimayi, nabo guhigwa cyo kimwe, nabo gufatwa cyo kimwe, kuko ari bamwe. Ndahiro nari mbonye usubiye kuzamuka n'abandi. irwaneho mbere yuko ndahira akomeza, reka nsoze duheze n'abandi. Ndabona n'abandi bamaze kugera hano benshi, ba Espoir, ba Rici, ba Kanda, Kali, Iwacu, Damiye, ba Nibigira, ba Madubo, Augustin. Mwese abafite umwanya muze kuzamuka tuganireho bukeya. Ariko ndumva na message nashaka gutanga yatambutse, gusa nuko tubwira abatumva, ariko dusaba abantu bava inyuma y'abo bantu. Niyo message nshaka kugira ngo tambutse, kandi bazavuga ngo uwanze kumva ntiyanze no kubona. Nta muntu n'umwe tuzi mu banyamurenge wakoranye n'aba bicanyi n'aba bamayimayi byaguye neza. Baragenda, iyi leta ifite uburyo ikora, iragenda ikagufata ikagushyira hariya nk'ibikoresho, igakanja, amazi yamara gushira ikagucira ikakujugunya. Dufite ingero nyinshi. Batangiye bakoresha kuri Nyamusaraba, ariko uyu munsi ntibashobora guhagarara ngo bakubwire Nyamusaraba ari hehe bimeze gute. Kandi nawe yarabwiwe kuko tubabwira uyu munsi. Bwarakeye mwabonye Fureko, ariko mwese mwabonye iherezo rya Fureko. Abo bagiye bo haragiye ntaco tugikoze, ariko turasaba abantu bumva ko bakora ibyo bakorana n'ishaka, bazi ngo ko barakorera ubwoko, naho barimo bakorera uri inyuma yo gusenya iwabo, uri inyuma y'umugambi wo gusenya iwabo. Uyu munsi nabwo baraje hariya badefande Yakutumba, bavuga ati no, Yakutumba nawe si wowe wishe wenyine, nabo barabitubwira. Kongora amaze kugaragara ingero nazibabwiye, wenda bari bataraza, yaragiye afata abana b'abanyamurenge 7 niba atari 5 bahezwe na Muniga Ntamara, abohereza arababwira mugende muje mukizarenda. Abana bari bamaze imyaka n'imyaka barwana, barinze umutekano wabo, barabamanura babageza Uvira. Ubugome barabafata, babashira kuri kamera, babereka ababyeyi babo. Karake Uvira yarafashe, mwarabibonye, bajanwa Bujumbura burizwa indege y'amasaha tuvuga bari muri Makara. Nguwo Kongoro tuba tuvuga. Abantu niki batabona? Ubu na Yakutumba nawe baraje bamudefande, bavuge ko ari umuzarendo. Yakutumba wasenye abanyamurenge ho plateau, akayirangiza akayitwika ikaba umuyonga, akanyaga abanyamurenge. Uyu munsi abana b'abanyamurenge, abagabo b'abanyamurenge bahoze banamwamagana
ariko n'izambabazi za nyirarureshwa kuko kongoroje nta munsi n'umwe nigeze mwemera nk'umuntu abanyamurenge. Nabonye umunsi yandika ngo Lazaro ngo azofunguzwe na FCC, sinzi nimba ari nayo yamufunguje. Iyi myobo haba ducukurira ko bamenye ko ntabwo ari abakunzi batwirwaniyeho, ntabwo ari twese iyi myobo tuzarigwamo babimenye. Ndahamagarira soza nimba hari abandi bazamuka tuganire, nimba ntabo dufunge space, ariko nje ndahamagarira abantu, abasore b'abanyamurenge, abagabo b'abanyamurenge, abamama b'abanyamurenge, muve inyuma y'aba bantu nta keza kabo, muve inyuma yabo. Nimba bagezaho n'utaravugaga yewe n'uvugaga natwe tuvuze kubera izi ntambara zasenyeye umunyamurenge yava kasha. Ariko uyu munsi yakutumba niba uje kubwiriza amahoro, ko barababwira ngo mwange twirwaneho, ariko bagaca inyuma bakagenda bakaja gutera mu mitamba, bagaca inyuma bakaja gutera kuri zero bakanyaga. Ariko aho banyaze Kongoro akahaca akazicamo akazica uruhande, ariko zireba, ariko yagaruka akababwira ngo amahoro tubane. Niki turinze, niki dutegereje kuzabona kugira ngo twumve ko tugomba kuva inyuma y'aba bantu? Sinzi ko aho Gasito uyu munsi yicaye aho yicaye aho habona ko abamwanza banze ko akorera muri Uvira, nabyo sinzi nimba atari imikino yabo baba barimo gukora. Bari kumwe na Kongoro, twababwiye ko aribo bamucuraguriye banze ko akorera Uvira. Abamwanze mwese mwarabibonye, nabahagaranye na Kongoro. Ndahiro ngahe gira ico wongeraho dufate undi muntu wazamutse. Ngiye ko nta nico nongeraho, nuko nta bantu bazamutse. Ni ukuvuga gusa ko iyi leta rwose